Halor ka jing sya len shop au pria menin ha ka chiteng sngi ha kan ri tarik u jemang ha ka leng ki benta jong kari kasi shushu laung ba ha ki benta jong ka West Kasi Hill District kala sya ka tajur da ka jing len shop au pria hadu baki katu kan ni ki tunum ying ki bala sab da katin kila julor lut di khoj marmari mas nyo jing tip ka H&M West Kasi Hill District kala lei ban chungo sya ki te gilong ying ki bahap ha ka te galanot bat na kalyang jong ginung yalam kila yo ban sam da katin sab ying sya ki te galanot kumba arban katin kumta na kalyang ginung yalam jong ka H&M West Kasil District kila kantu ya ginung mikmat jong ka teka constituency pakin paikmat lem sya kita gilong jing tiếp mà ya seng ba ken kalong yung te kong tui la ne tina kaliang u sodar jong ka snong nong dom o yi cha khut apo snong ba du mo te wen lam ne tina kaliang jong nga chim manta jingi re ngan IT ha sodar ba un Betul. Mai apa ni tu lama haji orang yakin.